Tony Kalunda Banjiga Bimba. Yaya Musa Carlito. Tony Kalunda Banjiga Bimba. Musa Carlito Hasandoa. Atokwe. Musa Banjiga Bimba. Tambula moyo kulima chinawe. Atokwe. Musa Banjiga Bimba. Kisha sasa kuramina kumeneka Tony Kalunda. Tony Kalunda. Journaliste banane. Hamo ipote. Matombe de Hamo ipote. Kumatamiku wa Hamo Delphin. Ekuwa Hamo Delphin Sumburia. Hamo. Sumburia na ipote. Voilà, ça vous la change vous les choko eso za kuzanga kachoke delix moyo wazango nsambukila hali eso wazi akumuzanga eso waza kuzanga ulimona kulinga moyo yo kano hete na mini kambunga eso chokwe ngate kusagula change kuli tuchoko eso wazi ansonekena kota matango sufuko nyumalo ngate kachoke delix mba kuchu katuliko maji tatu kisanga chisemi mama unashita kachoke delix wenu kota ka twichikanga ku tukwejali na mona sala kwenye makafate tachi jishiko na kaje tugiza kutama chisa tama utanjikisa ngoja choke kamumu kutogesa muno wa mutu hicha shikoka na wa mutu yia chisemi yozo na kushita keshika kota natumwene kama tangwa anja balika keshika notkonekena kuli myanangana eso waza kumuzanga wate kachoke delix yeno kwetulinga mtapa anga ufune ayo wate tuliko mbatu zana wa chitangu ana kwa nakulu kuchichimeka chini merci monji kusakula chinji kuchizavu cha chokolunda na mona zemonangana Jose Tito Shinyeka kapinjo chokwe kusakula chinji chizavu cha muntu hali mama Joya Bemesa tambeni kumeneka chizavu cha muntu hali papa Carlos papa Nabia kusakula chinji azemeneka na wa association des jeunes chokwe ya Kinshasa kuli mwanangana Nedi Katala Redi hali ya mama Pamela, mama Niklete, hali ya papa JP Nuli Ange ku presence na wa ha chizineza kumona presence wa yenu ha Mario o ha obito achisemuna tushita kusagula chinji kuli tuchoko eswa za musanga moko hatangwa ya ufe keshika mtiza fishing matambu kunuleka mwenye shene wa yetu banganini Laule TV yozi na mona toswe kaze Laule TV keshiko na wakali supprimer ngate atwaza anande emission anande mimbo ya ngimba mai réclamer mu YouTube apia ina cause problème kuli yetu wazi tunande ize mimbo tuyembesa na wakamu kamuchali tuyembesa mu ma shene ja yetu keshika tuli ni shene yozi tunasanga twe Kalunda John TV tuchoko eso za ngozanga nenu sabone mzemu ni mkuru zese twalinga nenu linga hapa hanaka choke delix touch yoze unazanga watu moso unazanga kusa emission moko na unazanga kusutenir emission tuli ko hanga nutfechelela kama mo emission twalinga inatela mtu mweswe abweni nyo kwaso mu hanga emission yo kulutu kishikana kumenika manangana Asanchonga jeune millionnaire boss de boss kuzo chigapa kusabila chinji emission ile uselesel tunafupa sponsor manangana Asanchonga nyo tutala mama ibo achibe machinji manangana Asanchonga emission ile namba ile uselesel inafupa izale mahina emission yon apia nyo tukwata kama boss sponsor emission mwe hanachukika chibe machinji le jeune millionnaire azaki chikapa muntu kafanga te Asanchonga wata mbango jwa no kusakila chinji mimi kana mwanangana Gedeo Mataba mimi kana mwanangana Jambaya honorable Jambaya Gedeo Mbaya na wahaze uli tambleni kumeneka famimba ya muntu aonoka choko delix tunafupa wa sponsor tunafupa twaza kuzanga uchoko hanga tukwate chako chetu chekulutu kusakula chinji keshika tweza fishika matambu kunuleka mwenye tubwenu nyizangola kwa kumbungi twechenu zangola lubombo msono tunamona makanji atfanali katane muze ulinacho nyushi nacho kwa makuchina twechenu zangola lubombo mwanangana Alfred Nzembo haze ulina kumeneka ngimba wetu atweso zanga kachoke delix yenu soutenir ngimba Alfred Nzembo maka concert le 7 wa décembre yono yenu soutenir mwanangana Alfred Nzembo le piriste kuliti choko eswazi akuzanga kachoke delix akuzanga mimbo ya choko yenu nive nukalikenge ya mu espace ezata kuzo chikapa keshika mwanangana Alfred Nzembo anatwe kanaka twa maso ko ngatwe zangola lubombo
Nganaza ngate kushinda kenye ho mazi akululeka mwenye zango tulinalo msono kuchokwe tulilambalinja tutwalizangile ka tutwalizangiye tunalizanga mumu unangulweza mazo mbakumbunge chishiko unangulweza mazo mbakumbunge le chishiko keshika tuchokwe nyitwafunyisa zango lipe malize ashakulu abuye nalo ilize malemba jetu abuye nalo kumana atumtuwa kumana atuchoko mutulujika kumana uchoko muwenda kumana uchoko mufumana techenu zango la lubombo lilo zango la kumeso naleza mtunga ona mzanga kumana kumbunge keshika atu tunabihisa tunalishehe tunalilinga makaanja nena mumulaka unalweza mutu kumeso ngatwe yena moyena kumana kumbunge kuli kulaya kwa pui kuchilingwa twe nyimufukali nacho mba muri kata nenyi muri lalamina nenyi muze makahona mutwazi yena mumona ngwe enemy weye mumona ngwe keshi mutuka kachokwe kali mizango lipi zango la kufupa ngwatwe yiyendo abwe nacho mwanangana ngandi kali nacho mba ya mtaleko lisu twechenu makazi makanji kana bisa uchoko makanji aze tunalinga kana bisa uchoko kana bisa meta anji wazi tunanyingika uchokwe niwa ya maihunda yo mwana kana longesa atujo ngate ndo kubwanyi zango kubwanyi vumbi kubwanyi chiseke mbaye tetuna ndi chiseke cha kumeso mutuzala mbaku mambungeje tu satana tubwenu ni zango la kumbunge zanga mkwenu ngwe chizo kuzanga ngwe chizo kulizanga yena mwene zanga mkwenu ngwe chize wakuzanga akuzange kulatu musono tuli nlambalinji kulingimba kuliye tunamwanga sango tunahanjikina uchokwe umona tangwa alize muri mustijo nembe mwaso mba mtu mukandindi kambanga nyinyi mwaso atuvuka mutu haliva mukachika mwaso mino kangutongola ngakwa kachina ayi hango ayi kamu ngimanga na ntongojola ngimanga na ntongojola ucho tunabihisa tuchokwe ngenete ukwaso wangwenyi mutu yozo nafumanyisa uchokwe nyi tangwali nete kumukwasa ndo kumukwasa tangwali nete kumusutenir ndo kumusutenir keshika shene auto linga kali mkali wa uchokwe nyi misho yesu mwibwa nkonjila hanja hangalubo sio pingo utika chuko delixa toko andaye misho ya mangala nyimeka zi français nyimeka portugais meka zi manjisaka tunafupa atwaze matu soutenir hanga tumanangani talento linga tukweje anji matango anji twabalikine ka kutatu tukweje muali atatu mahakabu anga tukwata yete familia wa yete yenu tuchoko keshika atwaze tunahana sango kali yanu tuchokwe ema tusamoko tuchokwe ema tuhatachi tuchokwe ema tulo matumanyisa kwenu mtumanangana tuchokwe hapia mtuandaza ngole lubombo twasa unamuna mkwenu kezanga hanjako kumunda wa yanga yena meza nyilonga mama msirika mandamba matamba ngiyengli yemeka kayapo hanjaka na mama nguseli mona njalo ngamuzuka kashitena yaminanga kuminena musa wasala ngatuhunda ulitole yala yamuye nkuhelele matamba ngizengiteleka hanga ulikoni matamba hana mtazima ya kunzuo makale meva menguka chuma naye kishikuva mengo chuma naye kama mulaka mumu wahanjikina kulu matamba wahanjika kulu liji libi kukula wahana mkwenu makumeso namuleza ngo wana muzanga kumeso namuzango ngo chisike ngali nacho kumbunge unamu yenga
chuma na hana mutu kula kesho kuhanjikina lijiripi mumu chuli chuma chize china njia mujimba chitunge mujimba hata muyena onda maka abi wa hanjika hilo hazi wapi hisa kula chizi mama ngekama mungu hai mama mungu nizango walukamana la nanga uso wahanga hanja ko nyuli mwana kunzwa kubwane mutu wa Yesu kalakala mama mungu uka namona mungu haza akomana hana kama noko ndamu mumu musala mundo ndamana yaulo zangu hanga umuhe mungu yaulo zangu hanga uhanjiki wambulule zangu la lubombo muze mwanangana Glover Festino ifafe unayinza yena muchina tangwa mefa kanawa mnyubite wenyi yena uze mukauza yami musokowe tangwa mtuli nyilamba tangwa la lamba nusukusoloka ka usukusoloka tangwa mefa kanawa mabite wenyi wamtoko ulanya njako nyatwa akacheka yena kuze muvunduka yami mekazi kangohele hiko chibemaka kishika mami na yakulu mama mahina nama haze ha Belgique mama mahina nama mama oyete mama hasuku mama mahina nama hasuku mama oyami mama oyete mama wakwate emissiono mama mutu konekena matangwa anji twalinga kotatukeja mwata twawana twafisanga chisemu na nshita ya mimama ona nshita keshika ngumona kotatachi teji shigo ka jakuzanga twamehanu mwangesa nguja uchoko hanjike uchoko na hanjika msono keshika hesu linyi familia eso kuze ku Belgique mama kula utome nzambe kufungi mama na mahina nama ndo tubonyi zango la kumbunge twechenu zango la lobombo twechenu zango la kumeso mutu akukwasanga tangwa bwanyi lamba nyena ukanyo kabita wana mtwaze mulamba mukwase funyisa ubeme kubeme nyihanga ufunyisa ubi kuubika tubwenu tulizangenu tubwe chuma chumuika kachokwe tulikuwa teomwenyi mukoo hanga tufumanyise chako chitwachi nitwecha twanda upite twanda zango twanda makashira mava twasa tushugulizanga tushukulinga chumaka uchoko hamini muka tutoka enta tunazanga atwaza kuzanga uchoko atu soutenir ma projet tulino a mission qu'est-ce que nous avons connu kulango twe chaîne to banini kali Kalunda John TV hangano be tukala mwena mzamu mu maka anji matangwano abanga chaîne kabanga supprimer maka usalinyi sali keshika kotate kushina umtapo eto kumona muka wakubalika kuma emission ka keshika nanu itazango neta ngatoka choko heswe uli nzambi afunge tuchoko eswe wazali ali mayambu anga kufula tumanga wazali mayambu anjako tukweja hali atanu asambano muyambu witalunga nchikasu nzambi akukwasi hesu uli nzambi akwasi mama eswe wazali maminda analima minda kutulisa yetu ya kwenze akutulisa yetu ya nanga tukole nyimijimba tukole ntache nzambi akwasi aza mama waze analundangana hakulisa familia nzambi akwase ayaya jetu amaponya malunga waze akutusamoko waze anatulongesa waze anatoa tachi waze anatoa haupite haleto kumona mtapa kulujika vida jetu nzambi akwase atwa mulali auza nzambi akwase na wa miata jetu mianangana jetu eswe ya uchoko waze anatufunga waze anafunga ihunda waze anatulongesa anatufumba muihunda nzambi akwasiba groupe jetu eswe nitupita eswe mianangana eswe masoba eswe nzambi anufunga afunge na wa babose jetu eswe mwatu ubite hanga woma ka ubite usokoloke mumu yanweno kutokwasa yanweno na hana lufuma muchoko nzambi akwase na ba honorable jetu eswe ba député
wazi anafumanyisa uchokwe mu niveau international, mu niveau national. Nzambe anufunge, Nzambe akwase, anuhe wanangana ulunguluke wanangana uyo kuluto mumu yenwenu nachiza sonyi kuchokwe, natwa tacho, natwa hamono, natwa havumbi muchokwe, natwa chokwe kali habonyi vumbi mumu, tobonyi yanangana ba député, tobonyi ba ministre, ba chef de secteur de territoire ayazayazayazi. Nzambe akwase tuchokwe eswazi anafumanyisa uchokwe. Keshika tubwenu nyizango la kumbunge, twechenu zango la Lubombo, twechenu zango la Halimi, hasongo la Limya, tunjisenu zango mbunge, tulizange tulikwate umwenye mkoo, hanga tumwene mtapo wa kufumanyisa chako chetu achi, chako cha uchoko. Kachokwe nkalunda, echa shili, echa kambango ni ya mingo mwana wanganji, ngo chikuzanga nganji ka, chibi chinchi. Keshika ngana menika Justin Kananika hazi hachikapa hamweka nye mwakwetu hapo Brigitte seya hazi ulimunda tambula kumenika mwakwetu hapo chavula mine tantini sisi saka tanuka na kawala jeno kalunda kachoke deliksi tambule nuko menika hazi nudi chavula mine mama kashi, chavula mine Blandine, chavula mine tuchoko eswaza alikuze uchikapa. Keshikana nous rappelons nous nous soutenir artiste Alfred Nzembo haze ha espace zata les 7 hanga nous likei hamwika chizavu cha chako cha uchokwe ba billet déjà kanala ndisa billet 3000 francs 3000 5000 mata. Keshika tuchoko eswaze alinyi zango da kusoutenir ngimba wetu nous msemoko. Keshika ya minyenu tulitaka na postu eneza kulutu nami nikana wa kamchali les jeunes boss, les jeunes millionnaires nani Asan Chonga mutambi au tuchokwe kanali hamulonga nye emission yono. Asan Chonga tuchokwe kanali hamulonga nye emission mbe kufa mu sponsor Keshiko nyitwa ndamba kunyima kwa twasako fondation Asan Chonga ubetwa twasako les jeunes millionnaires Asan Chonga achino chene techikehe na kuvangimba mahanjika ngami Yeswe kufumanyisa uchoko. Yeswe uchoko tunakwata hanga wiyo kulutu keshika manangana Asan Chonga ewa kusesa twakula hanjika mbana kulweza mwatu Yesu akawale ngame kachoke delixe kali nyizango la Asan Chonga hanga akwate yono emission anjoko utwanjise kachoke delixe mbai zene emission mekai na hona hanga yeto kulingati hanga tukuhanjikise kama wateka emission nate hanga tukwate uchoko auti na okuluti kaka choke delixe kana munangwe wa achiringa amachizi muibwa chibe machinji uchoko au shena au emission Asan Chonga boss les jeunes millionnaires hanga ifaka emission yafa muibwa chibi chinji kule tuchoko mtu tuchoko anja akutukaula kana tusendekena chikola yena mwana nanye kamzemene mkuru keshika mumenikana familia eswe mama nyako twako konzuo mwamenika chavulamina kwa Angola, chavulamine familia eswe Brigitte, chavulamine mwakwetu hapo Magi Maria Valdo Kalunda, chavulamine vraiment tanuke eswe bébé Kati, bébé Chichi, bébé Rachel, Defao, chavulamine tuchoko eswe za konkaula Elia mwakwetu, chavulamine Francisco Laolenu achimo chizo wangvulama hasuku wangvulama wangpia kushumulonga atambula kumenekaze uli chavulamine choko eswa za unkaula chizavu cha choko lunda kusakwila chinji chizavu cha choko lunda hamwika nyumananga na Jose Titu shinyeka kaika pinji kauchoko kusakwila chinji chizavu cha choko lunda tambuleni kumeneka vwa manzambi afumane anukwase akwase mtu mwasi yoze wanakahita
pen on akahita zango na katuka kuzolenyi aye assiste Kachoko Delix sasa haobitu vraiment nzambi afumane anukwase akwase Kachoko mweswe chizavu cha choko izavu Yesu ya uchoko nanu meneka ya mika Kachoko Delix na kumzanga chinchi tuweza kufuna tutafunyina ma emission eso kutuzanga hanga nuzendo tuhitaji association des jeunes chokwe muno mkinshasa kali ni rencontre makabwa le 3 wa janvier. Oui, le 3 janvier makabwa rencontre munene n'invité tuchoko eso ngate président Nedi Katala hamwika ni communicateur wa Chizavu mwanangana Peter ka hanjika ngate tuchokwe eso wazi akuzanga uchokwe nuize tukabu hamuika hakumona hakufumanyisa uchokwe hakuhanjika hakuweuluka kama uchokwe hakutufuma uchokwe uiye kulute hamuika ni Chizavu cha association des jeunes chokwe nuize nukamone ize akwenu kulinga ulika chokwe hanga kwatama kunzuo hanga ubongo kutama kunzuo maka uchokwe na balika ina mtu ama kunzuo ngwabom kwa mangala wabom kwa iya uzeka ngongeli milimo injika achisha milimo iko ubwenku yama kuma maka akwenu kulinga uchokwe keshi kalizami de Fils Punga artiste Fils Punga kali ni album yoze anatuhisa deja makabwa kota kulutira matango tunai kota mnu heta deja mimbo mwaso milonga bonga nommé meilleure chanson de l'année muno mkinshasa vraiment pour ça que la change Fils Punga le manager tambla kumeneka chafulamine wazo yanze tambla kumeneka zeole mon directeur Dieu noko he chafulamine choko eso nule anji tuvumbwa sambo ma shapa sawendo ngimawami na uzanga na wachize shapa sawendo anze uli tambla kumeneka chafulamine mingu star tuchoko eso lemba dragon tambla kumeneka koze uli menekene mama Martha menekene nawa na meneka ngimba ipote hazi uli tambla kumeneka ngimba ipote moyo yoka kuhete chavulamine nawa King Choko haza Zambia tambla kumeneka vraiment na meneka choko eso jedombaya mhetesele moyo wa zangu ni vumi samkela halimo nangana jamba yangote Kachoko Delix kana fupa soutien kana fupa mutuma kwa sa emission yono hangati yenayo kulute keshika kana fupa atwaza na linyi zango waze masa kukwate emission yono mwanangana jedombaya menekene mwanangana jamba yangwe ululene nyuma tukachoko Delix kakwe ululango ni ewa emission talakama kukunu hanga tumene mtapo kulujika maka eso keshika neta ukoneke nokuli atu eso wazi tukulinga ubi nutukoneke netule atanja ko twalumbuka nutukoneke na papa José Chapuye muze conseiller menekene famila eso kuzi ku Paris hasuku twalimwena hasuku twalanchikina tambula moyo zango sambukila namba ngwenyi Kachoko Delix nafuna hayetu kumona mtapo wakula ha tachi muchokwe ewa kusapila chinji na meneka na wa karangu solo hazali karangu tambula kumeneka chavulamini na wa Dr. Solo tambula kumeneka chavulamini na wa Evra Solo saka pwanya haze oli Evra Solo tambula kumeneka moyo zango samkila yoka kohete mwanangana Evra Solo ntuka limona hasuku kotakobalika ndamba tukweshi talimwene ntulimona mwanangana Evra Solo tuchoko eso waza kumuzanga ingénieur John Yono na lancé na wa appel unazangolinge groupe de danse au choko muno mukinshasa fuli sababu sina kule muno mu capital mweso oli intéressé no linya na kwenza maponya malunga no atume hangatu linge groupe mbema hangatu bokufumanyisa uchoko heso hali cérémonie ja tuchoko ja uchoko heso hali ma na competition amekaize hangatu boku assister kumaka atipo aiza kusakula chinji babosi eso uchoko na vulama mnoko nekena na unuzanga chinji ya minyene mfita na poso ineza kulutwe nusala kanawa Jone kalunda panjika kwimbe Yaya mbuza karimito Jone kalunda panjika kwimbe Mbuza karimito hasandoa Atokwe Mbuza panjika kwimbe Tambula moyo kulima chinawe Atokwe Mbuza panjika kwimbe Kisasa tabula mine kumeneka Jone kalunda Jone kalunda Journaliste wadane Kachokwe Delix Kimba jamikuwa Machina Delphin Machina Delphin sumburia
zunguria na ipote.